mbese uzi umuntu ushoboye kumenya buri kintu cyose, ari wa muntu udapfa kurambirwa agakurikirana buri gihamya kugeza akibonye. Ese bigenda bite iyo umupolisi yibeshye cyangwa se akabona ikintu gisumba ubushobozi bwe bwose? Ibyo nibyo byabaye ku mupolisi w'i Caracas mu mwaka w'1992. Uyu mupolisi w'i Caracas, Detective Carlos Rivas, yari azwi cyane muri Venezuela kubera ubunyamwuga bwe n'ubushobozi bwo gukemura ibirego bigoye. Mu buzima bwe bwose yabonye ibirego birenga 300, ibintu benshi babona ko bidashoboka, ariko kuri we ntabwo byamugoraga. Ariko umunsi umwe mu mwaka w'1992 yaje ku kirego cyihariye icy'abandi bose bari barananiwe gusobanura. Ntibyari ikibazo cy'ubujura, ntibyari ikibazo cy'abagizi ba nabi, ahubwo yari indege. Indege yahagurutse New York mu mwaka w'1955 ikaburirwa irengero ku isi yose, hanyuma ikongera kugaragara nyuma y'imyaka 37 yose. Wakibaza se byagenze kugira ngo ibure? Niki cyabaye? Ni inkuru y'indege ya Flight 914, imwe mu mayobera akomeye y'ubwikorezi bwo mu kirere atarashobora gusobanurwa kugeza n'ubu. Ariko mbere y'uko dukomeza, uyu Detective Carlos Rivas wari uri kuri iki kirego cy'iyo ndege yari azwi cyane mu gukemura ibyaha bikomeye by'abagizi ba nabi. Ku myaka ye y'ubunyamwuga yakurikiranye urwego rw'abajura bari barafashe imigabane y'imodoka mu mujyi wa Caracas. Abandi bapolisi benshi bari barananiwe kumenya aho bazibika cyangwa aho bagiye, ariko Rivas yakoze iperereza rihamye, abikora nta gutinya, ashingira ku bimenyetso byose kugeza ubwo yabashije kubafata bose. Umupolisi ntiyakomeje gusa gukurikirana ibyaha bya buri munsi, yakundaga kwerekana ko ubushishozi n'ubwitange bihindura amateka. Ikindi kirego gikomeye cyamuhaye izina rikomeye ni ukuburizamo itsinda ry'abajura b'amasoko y'imbuto bari baratangiye guteza umutekano muke mu mijyi itandukanye ya Venezuela. Abashinzwe umutekano bagerageje kubafata, ariko bahura n'imbogamizi nyinshi. Rivas ntiyacitse intege, yakomeje ubushakashatsi buhambaye, yahuzaga amakuru yose aboneka maze agatanga raporo zujuje ibisabwa. Byatumye habaho gufata abajura no gukemura ikibazo cyari gihangayikishije abaturage. Ku ya 2 Nyakanga mu mwaka w'1955, ni mu gitondo cya kare saa 9:20, indege ya Pan American Flight 914 yiteguye guhaguruka ku kibuga cy'indege cya New York Dulles Airport, cyamenyekanye ubu nka John F. Kennedy International Airport. Iki akaba ari ikibuga kizwiho kuba kimwe mu binini kandi bikomeye ku isi mu by'indege mpuzamahanga. John F. Kennedy International Airport giherereye i Queens, ni muri New York. Cyafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'1950, kikaba cyari kizwi ku izina rya Dulles Airport. Jeff Kennedy mu mwaka w'1963, nyuma y'urupfu rwa Perezida John F. Kennedy, ubu nicyo kibuga kinini cya mbere mu mijyi New York, kikakira abagenzi barenga 60,000,000 buri mwaka. Gifite amazu 6 azwi nka terminals. Terminals ni inyubako ziba ku kibuga cy'indege aho abagenzi banyura kugira ngo bafate indege. Muri make ni nk'aho umugenzi atangirira urugendo rwe cyangwa arusorezamo. Urugero, umuntu ashobora guhaguruka muri terminal ya 4 ajya Paris, undi akagera muri terminal ya 8 ava Los Angeles. Mu Rwanda, Kigali International Airport nicyo kibuga cy'indege cy'ingenzi kandi gifite amaterminal 3. John F. Kennedy International Airport ikora nk'urufunguzo runyuzwaho ingendo mpuzamahanga mu mujyi wa New York, kikaba gifite n'uruhare rukomeye mu bucuruzi bw'isi. Ikibuga cya John F. Kennedy kandi cyagiye kibonekamo amateka akomeye, kuva mu kugenzura ingendo z'indege mu gihe cy'intambara y'ubutita kugeza no kuba urufunguzo rwakira abashyitsi b'ibyamamare n'abanyapolitike bakomeye ku isi. Iyi ndege yari ifite abagenzi barenga 50, harimo imiryango, abakozi n'abashaka gutembera muri Florida. Abapilote n'abakozi b'indege bari bahagaze ku rwego rwo hejuru mu mutekano. Ikirere cyari cyiza, nta gihindutse kigaragara mu mashini cyangwa mu ndege. Saa 8:30 za mu gitondo, indege yahagurutse igana mu nzira yayo yagenwe, ifata icyerekezo
mu burengerazuba bw'umujyi wa New York, ikurikira umuhanda w'ikirere w'indege zerekeza mu majyepfo. Ariko mu gihe kitageze mu minota 10, radari zose ku kibuga zabuze aho indege iri. Abashinzwe umutekano bahise batekereza ko indege yaguye mu nyanja ya Atlantique kubera ko nta kibazo cyari cyaravuzwe mbere. Nyamara nta gisigazwa kigeze kiboneka, nta bice by'indege byabonetse, nta mizigo, nta n'imirambo y'ababonetse. Abashinzwe iperereza ku ndege bakoze uko bashoboye kugira ngo bamenye icyabaye, ariko amasaha n'iminsi yakurikiyeho ntacyo babonye. Mu nkuru ya Flight 914 bavuga ko indege yari iyobowe n'umupilote wari ufite ubunararibonye bukomeye kubera ko yari amaze gukora ingendo zirenga 20 mu mwuga we. Ibi nibyo byatumye abantu benshi bibaza cyane, gute umupilote w'imyaka yose wakoze ingendo zitagira ingano, wakoraga ku kibuga kinini cya New York, yashoboraga gute kubura mu buryo butunguranye, atigeze atanga na raporo y'akazi cyangwa akagaragaza ikibazo cya tekinike. Ni ikibazo. Ku ya 9 Nzeri mu mwaka wa 1992, isaha yari 4:30 za mu gitondo, abakozi bakoraga kuri Caracas International Airport muri Venezuela bari mu kazi kabo ka buri munsi. Ikirere cyari cyiza, ibikoresho byose by'ikibuga bikora neza, ariko mu buryo butunguranye kuri radari y'ikirere hagaragaye ishusho y'indege itazwi neza iri kumanuka. Icyatangaje abakozi kurusha ibindi ni uburyo iyo ndege yabonekaga imeze. Yari Boeing 727 ya Pan American, ariko isura yayo yari ya kera cyane, isa n'iy'igihe cyo mu 1950. Nta ngufu nshya cyangwa ikoranabuhanga rigezweho yagaragazaga. Ibarura ry'indege ryagaragazaga nomero iri kuri iyi ndege ko ari iyo mu 1955. Ako kanya abakozi bagerageje guhamagara kuri radiyo cyangwa icyo twakita icyombo cy'umupilote, maze bumva ijwi ry'umupilote rivuga rituje ariko ryuzuyemo urujijo. Umupilote yaravuze ati, hano ni Flight 914, duhagurutse New York ku wa 2 Nyakanga mu 1955 tugana i Miami. Ese turi hehe? Icyo gihe indege yamanutse igwa neza, nta kibazo na kimwe, ariko uko amadirishya yafungurwaga, amaso y'abakozi yakubitanye n'isura itangaje. Abagenzi barenga 50 bose bariho, nta n'umwe wigeze uhinduka. Bari bambaye imyenda ya kera yo mu mwaka wa 1950, abagabo bafite amasaha y'icyo gihe, abagore bafite imisatsi n'imyenda ya kera, ndetse bose bari bafite amatike y'indege ya papier yanditseho umwaka wa 1955. Icyatangaje kurusha ibindi ni uko bose babaga bakibwira ko ari wo munsi nyirizina, ku ya 2 Nyakanga mu mwaka wa 1955. Ntibari bafite ikimenyetso na kimwe cy'uko imyaka 37 yose yari ishize. Abashinzwe umutekano ku kibuga cya Caracas bahise bahaguruka bashaka kumenya icyabaye. Bari bafite ibibazo benshi mu mitwe bibaza, ese ni gute indege yahagurutse mu mwaka wa 1955 ikagaragara mu mwaka wa 1992 nta n'igisigazwa? Ni gute abagenzi bose bakiriho kandi batigeze bagira ikimenyetso cyo gusaza? Ariko mbere yuko bafata icyemezo cyo kuyifunga cyangwa kuyikoraho iperereza, umupilote yagize igihunga. Mu mwanya muto cyane yahise afata icyemezo cyo kongera guhaguruka. Indege yazamukiye hejuru, isohoka mu kirere, hanyuma irangira nk'aho itari ibayeho. Kuri radari yose nta na rimwe yongeye kugaragara. Uwo mupilote amaze kongera guhaguruka, abantu bose basigaye Caracas batangiye kwibaza impamvu yabyo. Bamwe bavuga ko ashoboye kuba yagize ubwoba bwo gufatwa nk'umuntu udasanzwe, kandi bakibaza niba yari yibeshya aho ari. Ariko hari n'abagiye kure kurushaho, bavuga ko ashobora kuba yaratekereje ko nyuma y'imyaka 37 yose ubuzima bwe bwari bwarahindutse burundu. Umugore ashobora kuba yarashatse undi mugabo nk'uko benshi muri bo ariko basanze bimeze, inshuti ze zarapfuye cyangwa zaribagiwe, n'isi yose itakimufitiye umwanya. Ibi byose byatumye yumva ntacyo asigaranye cyo kugarukiraho. Ibi byatumye inkuru ya Flight 914 iba amayobera akomeye, itera buri wese kuyibazaho byinshi. Ese koko impamvu nyayo y'icyemezo cy'umupilote yari igihunga n'ubwoba, cyangwa koko yari ataye icyerekezo
yumva ko ari mu yindi si atazi. Ibi bibazo byose byasize abantu bashidikanya, bituma iyo nkuru ikomeza kuba kimwe mu bintu bitangaje cyane mu mateka y'ubwikorezi bwo mu kirere. Nk'aho inkuru ya Flight 914 itari ihagije, nyuma yayo hagiye hagaragara n'andi mayobera yateye urujijo. Ku ya 28 Kamena mu mwaka w'1947 mu masaha ya nimugoroba, ubwato SS Warang Medan bwabonetse ku nyanja ya Java hagati ya Indonesia na Australia. Abashinzwe iperereza bavuze ko ubwo bwinshi bw'ubwato bwari bufite abari baburimo bose bapfuye mu buryo butunguranye. Amaso yabo asa nk'areba ikintu cy'ubwoba bukomeye, ndetse nta gisobanuro cy'umutekano cyaboneka. Ese icyo kintu barebaga ni ikihe? Ni iki cyabishe? Ku ya 7 Ukuboza mwaka w'1872 habonetse ubundi bwato bw'ubucuruzi Mary Celeste bwabonetse ku nyanja ya Atlantique hafi y'ikirwa cya Azores muri Portugal. Bwabonetse nta muntu n'umwe urimo, ariko ibikoresho byose byari bihari: amazi, ibiribwa ndetse n'ameza yari arambitswe nk'aho abagenzi bari bagiye kugaruka. Ese aho byagenze bite? Ese aho abagenzi bari bagiye ni ikibazo. Izi nkuru zombi, SS Warang Medan na Mary Celeste, zigaragaza amayobera atangaje y'ubwikorezi bwo mu mazi. Kora subscribe kuri channel yacu Joe Entertainment, utange like kandi share kugira ngo ubutaha tuzarebere hamwe ibindi bintu bikomeye byayobeye abantu. Uzumva inkuru zishobora gutuma utekereza uko ibintu byose bishoboka. Joe Entertainment turabashimiye.